ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. бинандаҳои азиз, шуморо бо тозатарин хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон ошно месозем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов ва Сафсан Ғаюрзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе бори нахуст иди себ баргузор гардид. дар Тоҷикистон навъҳои гуногуни себ аз ҷумла хубонӣ, пахтасеб, шоҳсеб, гулсеб, ҳайдарӣ, гарматирамоҳӣ, раъофӣ, қарсаксеб, ноксеб, нордонсеб ва ғайраҳо маъмул мебошанд. Тоҷикистон мамлакатест ки ҳар навъи себи он хоси як минтақа буда аз якдигар бо таъми лазизашон фарқ мекунанд. баргузории иди себ нишони олии таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди боғдорӣ ва қадршиносии дастранҷи деҳқонон мебошад ки ин тадбирҳо дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат нақши калон дорад. гузориши Муҳаммади Муъминзода ва Меҳрӯзи Ҷумъа. имрӯз дар маҷмаи савдои меҳргони шаҳри Душанбе бо иштироки беҳтарин боғпарварони ҷумҳурӣ ва шукӯҳу шаҳомати хоса иди себ таҷлил гардид. дар он боғпарварон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат, хусусан аз вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкат варзида беҳтарин намудҳои себро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. дар ин иди себ кишоварзони шаҳри Истаравшон зиёда аз 2 тонна себ 8 намуд себро пешкаши мардуми пойтахт намуданд ва маҳсулотҳое ки аз себ тайёр шудааст пешкаши мардуми пойтахт намудем. зимни намоишгоҳ боғпарварон навъҳои гуногуни себ, мураббо аз себ, тарзи омодасозии себи қоқ ва нӯшокиҳои аз себ омода гашта, инчунин ҳунарҳои дастии мардумӣ ва барномаи фарҳангиро ба маърази намоиш ва фурӯш гузоштанд. баргузории иди себ бевосита бо ибтикори президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ амалӣ гардид, зеро баргузории ин ид қадр намудани дастранҷи марди деҳқон ва муаррифии шоистаи ин неъмати табиии мамлакат мебошад. дар ин чорабинӣ кишоварзон тавонистанд дастовардҳои хешро ба марзи тамошо гузоранд ки ин ҳам бошад барои ин пуршукӯҳ гузаштани ҷашн бо як ҳусну таровати тоза зам менамояд. таъкид гардид ки дар мамлакат навъҳои хубонӣ, пахтасеб, шоҳсеб, гулсеб, ҳайдарӣ, гармитирамоҳӣ, раъофӣ, қарсаксеб, ноксеб, нордонсеб ва ғайраҳо маъмул мебошанд. Тоҷикистон мамлакатест ки ҳар навъи себи он хоси як минтақа буда аз якдигар бо таъми лазизашон фарқ мекунанд. ҳозирин таъкид доштанд ки дар 5 соли охир дар мамлакат 60 навъи себ ба монанди моддӣ, прима, ред фри, гала, гранд смит, гранд стар, ред ҷиф ва фуҷи ворид гардиданд ки аллакай ба минтақаҳо тақсим гардида парвариш ёфта истоданд. себ яке аз меваҳоест ки аз ҷиҳати истеҳсол дар дунё пас аз меваҳои ситрусӣ, банан ва ангур қарор дорад. боғҳои ин меваи шаҳадбор дар майдони зиёда аз 5 миллион гектар доман паҳн карданд. ҳар сол ба ҳисоби миёна беш аз 64 миллион тонна себ ҷамъоварӣ мегардад ки 212% ҷамъи меваи дар ҷаҳон истеҳсолшударо ташкил медиҳад. ташкилоти умумии ҷаҳонии озуқаворӣ себро ба рӯйхати зироати асосии таъминкунандаи бехатарии озуқаворӣ ворид кардааст. имрӯз бо дастгирии бевоситаи сарвари давлат мо метавонем ки маҳсулотҳои кишовардии худро дастраси тамоми сокинони ҷумҳурӣ гардонем. парвариши себ таърихи 3-4 ҳазор сола дорад. дар натиҷаи интихоби табиӣ, сунъӣ ва корҳои селексионӣ дар дунё зиёда аз 15 000 навъи он кашф шудааст. дар гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 80 намуди себ мавҷуд буд. ҳоло зиёда аз 60 намуди онро дар мамлакат дастрас кардан мумкин аст. дар ҷанбас аз рӯи 3 номинатсия ғолибони озмунро муайян намуданд. номинатсияи аввал ин боғпарвари беҳтарин буд ки ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои рушди босуботи боғдорӣ ва намоиши беҳтарини себ супорида шуд. номинатсияи дуюми озмун беҳтарин боғи интенсивӣ буд ки ба Мирзошоҳи Акобир барои ҷамъоварӣ ва пешниҳоди намудҳои гуногуни себ
аз ноҳияи Рашт дода шуд. Номинатсияи сеюм ин гӯшаи беҳтарин бо муаррифии дастовардҳои кишоварзон вобаста ба меваи себ буд ки ба хоҷагии деҳқонии Асадуллои ноҳияи Хуросон дода шуд. Дигар ғолибони озмун бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмони Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. дар хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи Кушониён рӯз то рӯз мавсими ҷамъоварии пахта шакли оммавӣ гирифта, пардохти нақдии музди меҳнат ҳавасмандии саҳмдоронро дар беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосил бештар мегардонад. Пахтакорони ноҳия ният доранд ки аз ҳар гектар бештар аз 30 центнерӣ ҳосил гирифта, дурнаморо ки 25 000 тонна мебошад, ҷамъоварӣ намоянд. Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи Кушониён гузориш медиҳад. хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи Кушониён 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои чашмраси деҳқонӣ истиқбол гирифтанд. Якчанд хоҷагӣ дар ноҳияи Кушониён дурнамои истеҳсоли пахтаро таъмин карданд. Хоҷагиҳои деҳқонии Наврӯз, Нури Сомон ва Абдуллозодаи ноҳияи Кушониён бо чунин фаровонии ҳосил имкон ёфтанд ки нахустинҳо шуда дурнамои пешбинишударо иҷро кунанд. Хоҷагиҳо имсол дар майдони 82 гектар пахтаи нави флора коридем. Мана имрӯз дар ноҳияи Кушониён яке аз аввалин шуда аз иҷрои дурнамои соли 2019 ба хубӣ баромадем. Хеле ки шумо дидаисед дар майдон оли ҳосил бисёр аст ва одатдор мешавем ки аз ҳар як гектар бо 2 центнери пахтаи дида чинда ва пунктҳои қабул супорем. дурнамои истеҳсоли пахта дар ноҳияи Кушониён 25 000 тонна пешбинӣ шудааст. Барои сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосили пахта тасмим гирифтанд ки аз комбайнҳои пахтачинӣ истифода баранд. Дар хоҷагии тухмипарварии Файзалӣ Саидовӣ назди ҷамъияти саҳомии кушодаи рисандаи шаҳри Бухтар аз чунин техникаҳои ҳосилхундор истифода бурда истоданд. чиниши мошинӣ ҳам кори саҳмдоронро осон мекунад ва ҳам дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ҳосили рӯида ҷамъоварӣ мегардад. боқимонда ҳосилро чинда ба корхонаҳои пахтатозакунӣ супорида саҳми худро ба нақшаи 25 000 тоннаи ноҳия мегузорад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён хоҷагиҳое ки аввалинҳо шуда дурнамои муайянгардидаро барзиёд иҷро карданд қадршиносӣ намуданд. дар фазои идона ба хоҷагии деҳқонии Наврӯз автомашинаи сабукрав тақдим карда шуд. ба дигар хоҷагиҳои пешсаф низ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. ҳаҷми умумии хоҷагии деҳқонӣ Нури Сомон 28 гектарро ташкил мекунад. аз он ҷумла 19 гектар пахта навъи хатлон 2014 мо киш намудем ки то имрӯз ба 24 центнер ҳосил ҷамъоварӣ кардем ва дар ноҳия аввалин шида дурнамои пахтаро буд намуда ба ифтихорномаи раиси ноҳия сарфароз гардидем. кишоварзони ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд имрӯз дар баробари ҷамъоварии полезиҳо ҳамзамон парвариши ғалладонагии сабзавоту зироати хӯроки чорворо ки дар кишти такрорӣ анҷом дода буданд ҷамъоварӣ менамоянд. аз ҷумла ҷамъоварии ҳосил дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Яхтан ва Се ба роҳ монда шудааст. гузориши Мазбути Бобозода аз ноҳияи Деваштич. деҳқонӣ ба номи қаҳрамон иттиҳоди шӯравӣ Ӯрунбек Ёқубов 79 нафар саҳмдор майдони 120 гектарро ихтиёрдорӣ менамоянд. аксар заминҳои хоҷагӣ дар гузашта чарогоҳу лалмӣ маҳсуб меёфтанд. туфайли дастгирию ғамхориҳои пайваста дар ҳудуди заминҳои саҳмдорон ду чоҳи амудӣ кофтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ин амал имконият дод ки 35 гектар мазраа ба гардиши кишоварзӣ даровардаю шодоб гардонда шавад. саҳмдорон бо истифодаи пурмаҳсули замин дар 35 гектари ду канори роҳи калони нақлиётгарди Деваштич Хуҷанд 10 гектар боғ, 16 гектар токи ангурҳои содороти бунёд ва дар майдони боқимонда ғалла кишт карда имрӯз ҳосили дехоҳ ба даст оварданд. деҳқонони ташнаи меҳнати пурмаҳсул зери ниҳолони боғи навбунёд тарбузу харбуза кишт карда ҷиҳати таъмини бозорҳои дохили кишвар дастранҷи хешро ҷамъоварӣ карда истоданд. саҳмдори хоҷагии деҳқонӣ Самандар Ҷумаев дар 1 гектар боғи нав бунёд кардааш тарбузи нави нитса кишт карда имрӯз ҳосил мегундорад. пас аз чиниши дуюм сеюм саҳмдори хоҷагӣ нияти истеҳсоли наздик 30 тонна ҳосилро дорад. барои дуюм ҳосил тарбуз кишт карда шуда ҳозир 14 тонн якум чинак ва тарбуза буроварда барои фурӯш ба шаҳри Душанбе сонда истодааст. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонию коргарони кооперативҳои истеҳсолӣ ҷиҳати истеҳсоли фаровони зироати кишоварзӣ ва боз ҳам беҳтар гардондани сатҳи зиндагии хеш дар заминҳои обӣ кишти такрорӣ мегузаронанд. соли равон дар ноҳия
با استفاده از قواعد پیشرفته آگروتکنیکی در میدان زیاده از 400 گکتار کشت تیرماهی داری کرده شد. در این جبهه سهامداران خواجگی دهقانی خوشتاور مخلان پیشرفتند. سهامداران بعد غنوچین غلادانگی ها و از هر گکتار میدان به حساب میانه گرفتن 45 سنتنری جو و گندم، کشتزار و شدگار و مالک گذارانده، همچون کشت تکراری در 5 گکتار ماش کشت کردند که امروز نشو و نمای خوب دارد و درک از حاصل فراوان می‌دهد. مضبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیک برای برنامه اخبار. در جماعت دهاتی توردیوی ناحیه میر سعید علی حمدانی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و خواجگی‌های دهقانی برای بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های کیش و تازه کردن زهبور و زهکش‌های خواجگی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. گزارش سید جعفری محمد علی و خورشیدی نادرخان. در جماعت دهاتی به نام توردیف ناحیه میر سعید علی حمدانی اسباب زهبور و زهکش‌های داخل خواجگی سطح آب زیرزمینی در قسم زمین‌های کشت بلند گردیده است. برای حل این مشکلات و بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های کشت از مسافه عمومی 48 کیلومتر زهبور و زهکش‌های داخل خواجگی باید 17 کیلومتر اون اولین درجه تازه کرده شود. سال‌های طولانی است که در حقیقت زهبورهای داخل خواجگی ما تازه کرده شده نبودند که باعث بلند گردیدن سطح آب زیرزمینی در زمین‌های کشاورزی شده بود. بعد از تازه کردن حالت ملیارتیوی زیاده از 300 گکتار زمین‌های حدود جماعت خوب و بهتر می‌گردند. از سبب مشکلات ذکر شده در این دهات نویه چند سال اخیر حالت بازده زمین نیز در اکثر خواجگی‌های دهقانی کم گردیده، کشاورزان با وجود زحمت زیاد از کشت پخته و دیگر زراعت‌ها حاصل دلخواه به دست آورده نمی‌توانستند. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تازه کردن زهبور و زهکش‌های داخل خواجگی که با پرداخت حق استفاده آب از جانب خواجگی‌های دهقانی برآمده شده است آغاز کرده شده. تا امروز نزدیک 1000 متر زهکش‌های اساسی را چون که می‌بینید تازه کرده آمدیم. برای تازه کردن قسمت اساسی زهبور و زهکش‌های داخل خواجگی جماعت دهات توردیف از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان 5 تن سوزشواری جدا گردیده است. خواجگی‌های دهقانی نیز اقدام گرفتند که در یکجایی مشکلات جای داشته را برطرف نمایند. با این مقصد روزهای نزدیک از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه باید علاوه تکنیک و مکانیزم‌های لازمه سفربر کرده شود. در جماعت دهات توردیف که ساکنان اصلا به پخته‌کاری مشغولند، برای تامین رشد ساحه و پرثمر استفاده بردن هر عقیده زمین کورم آبی در اساس مراجعت شهروندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تصمیم گرفته است که در دوره تطبیق لایحه قسمت باقی مانده زهبور و زهکش‌های حدود دهات را نیز مرحله به مرحله تازه نموده حالت ملیارتیوی زمین‌های کشت زراعت‌های کشاورزی را بهتر نمایند. در خواجگی зудпарварии Олучаблоқи ноҳияи Темурмалик парвариши гӯсфандони зоти маҳинпашми дарвозӣ ба роҳ монда шудааст ки мутахассисон ҳар сол бо истифода аз таҷрибаҳои пешқадам саршуморро зиёд мекунанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳад. дуруст ба роҳ мондани кори селексионӣ ва хушзод гардондани гӯсфандони зоти маҳинпашми дарвозӣ асоси дастовардҳои хоҷагии зотпарварии Олучаблоқи ноҳияи Темурмалик ба ҳисоб меравад. бо қувват гирифтани раванди ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ, шаклҳои нави хоҷагидорӣ, сол то сол кишоварзӣ натиҷаҳои пурсамар оварда истодааст. мутахассисони хоҷагӣ тавонистанд ки аҷзои бароҳои солими навзод саршумори чорвои ҷамъиятиро зиёд намоянд. дар хоҷагӣ зиёда 120 сар қушхорҳо мавҷуд аст ки барои бордоркунӣ тайёр карда шуда истодааст. инчунин хоҷагӣ имконият дорад ки аз ҳисоби қушхорбароҳои зотӣ ба дигар хоҷагиҳо ба фурӯш бароварда дар таъмини амнияти озиқавории мамлакат саҳми худро гузорад. барои рушди соҳаи чорводорӣ миқдори зарурии хӯроки чорво зарур аст. бо ин мақсад барои аз фасли зимистон солиму фарбеҳ баровардани чорвои ҷамъиятӣ ба қадри зарурӣ хошок захира карда шудааст. то имрӯз дар хоҷагӣ 490 тонн хошок захира карда шудааст. инчунин дар хоҷагӣ 390 гектар замини кишти ғалладонагиҳо мавҷуд аст ки хоҷагӣ аз ин захираҳои худ тойбанд ва коҳро барои давраи барои солими фарбеҳ баровардани чорвои ҷамъиятӣ захира намудааст ки ин имконият медиҳад ки саршумори чорвои ҷамъиятӣ аз зимистон солими фарбеҳ бароварда шавад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. таъмиру таҷдиди роҳи душанбе-чаноқ меҳвари фаъолияти кормандони филиали ширкати саҳомии Innovated Raul Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб шуда, дар ин ҷода корҳои зиёд ба сомон расонида мешавад. дар мавсими имсола доираи фаъолият хеле васеъ гардида тасмим гирифта шудааст ки зиёда аз 70 километр роҳ таъмири куллӣ ва садҳо километр таъмири ҷорӣ шавад. гузориши ҳамкорони мо.
соли равон таъмиру таҷдиди роҳи мошингарди душанбе чаноб дар минтақаҳои варзоб, зарафшон ва суғд вусъати тоза пайдо кард. аз ҷониби филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар минтақаи варзоб 11 километр роҳ пурра асфалтпӯш карда шуда, дар минтақаҳои зарафшону суғд низ бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ таъмиру навсозии роҳ бо сатҳу сифати баланд амалӣ гардид. тавре масъулини филиали ширкат гуфтанд, дар мавсими имсола доираи фаъолият хеле васеъ гардида тасмим гирифта шудааст ки наздики 70 километри роҳ таъмири куллӣ ва зиёда аз 100 километр таъмири ҷорӣ шавад. илова бар ин дар ояндаи наздик пурра нав намудани асфалти роҳ аз авлавиятҳои роҳбарияти филиали ширкат маҳсуб мешаванд. ашхоси огоҳ хуб медонанд ки таъмири куллӣ аз лиҳози моҳият ва хароҷот аз бунёди роҳ кам нест. бо мақсади густариш бахшидани таъмиру таҷдид дар масири душанбе-чаноқ 4 корхонаи истеҳсоли асфалти марбут ба ширкат фаъолият менамояд. ҳамзамон аз оғози фаъолият то имрӯз дар ин масир даҳҳо кӯпрук низ таъмири ҷорӣ ва 2 кӯпрук аз нав сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ба ғайр аз ин, ба хотири таъмини бехатарии ронандагону мусофирон бо ибтикори роҳбарияти ширкат бунёду гузоштани деворҳои ҳимоявӣ амалӣ гардид ки то ин замон дар масофаи беш аз 11 000 метри тӯлонӣ сохта ва ё гузошта шудааст. бо хулосабарорӣ аз корҳои анҷомёфта метавон гуфт ки бо шарофати фаъолияти пурмасъули кормандони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи душанбе-чаноқ дар ҳолати хуб қарор дошта, рафту омади мунтазаму бемонеа ва бехатари шаҳрвандон тариқи он дар тамоми фаслҳои сол таъмин аст. дар ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби сокинони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. дар ҷамоати деҳоти сарикиштии ноҳияи рӯдакӣ дар масофаи 1 километр роҳи байни маҳалла ки солҳои зиёд таъмир надошт, бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ пурра мунфарш карда шуд. гузориши хабарнигоронамон. дар доираи сиёсати созандаю бунёдкорона соҳибкорони ноҳияи рӯдакӣ дар обод кардани кӯчаву маҳал, бунёди роҳу синфхонаҳои иловагӣ, бунгоҳҳои тиббӣ саҳми худро мегузоранд. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳалли конститутсияи ҷамоати деҳоти сарикишии ноҳияи рӯдакӣ дар масофаи 1 километр роҳи байни маҳалла ки солҳои зиёд таъмир надошт, бо истифода аз техникави механизмҳои мавҷуда аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ мунфаршкунии роҳ бо суръат идома дорад. баъди пурра мунфарш шудани ин роҳ, ронандагону мусофирон аз шароити замонавии хизматрасонӣ баҳравар мешаванд. дар ҳамвор намудани роҳ ва дастрасии сангу шағал саҳми сокинони ҷамоати деҳоти сарикиштии ноҳияи рӯдакӣ назаррас мебошад. иқтидоми дастаҷамъонии сокинони деҳоти конститутсия боиси дастгирӣ мебошад ва ин ҳама корҳои созандагӣ ба хотири сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда мешавад. сокинон ва соҳибкорони ҷамоати деҳоти сарикиштии ноҳияи рӯдакӣ нақша доранд дигар роҳҳои ҳудуди ҷамоатро бо ёрии технику таҷҳизоти зарурӣ таъмир намуда роҳҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ доранд. ҳамчунин имрӯз ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Чортепа, деҳоти Россия, Зайнабобод, шаҳраки Сомониён ва Мирзо Турсунзодаи ноҳияи рӯдакӣ бо мақсади тозаву озода намудани кӯчаву маҳал ва шафати роҳҳои автомобилгард ҳашарҳои дастаҷамона баромода шудааст ки бо истифода аз техникаи соҳавӣ ҳар гуна партовҳои сахти маишӣ тоза карда шуд. ҷалби ҳарчи бештари сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ноҳия имкон фароҳам овард ки раванди корҳои созандагӣ дар ҳудуди кӯчаву хиёбонҳо вусъат ёфта, муҳити зист ва роҳрои кӯчаҳо боз ҳам ободу зебо гарданд. бобокалон аминзода, фирӯзи мусо, ахбор. дар доираи иқдомҳои созанда ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди беш аз 300 иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи шаҳри нав ба нақша гирифта шудааст. аллакай аз иншооти пешбинишуда 180 тои он ба истифода дода шуда, кор дар дигар иншоот бо маром идома дорад. дар ин хусус ҳамкорони мо гузориш омода намуданд. бахшида ба сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар мамлакат идома дорад. дар ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву созандагӣ бо ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва мақомоти иҷроияи ноҳия ҷараён дорад. дар ноҳия то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ 350 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 180 тои он сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати
حکومت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان ناحیه شهر نو زیاده از 52 کیلومتر راه محلی را از تعمیر جاری برآورده تعمیر راهها در دیگر جماعت‌ها ادامه دارد. در جماعت دهات باغستان ناحیه شهر نو نیز با جلب ساکنان و تکنیک‌های ضروری زیاده از 1 کیلومتر راه بین دهه‌ها اسفالت پوش گردید. طور ساکنان ابراز نمودند در برابر تعمیر گردیدن این راه رفت و آمد ساکنان به خصوص نورسان خوبتر و بهتر گردیده. مسئولین عزم دارند که این گونه اقدام‌ها را در دیگر دهه‌های جماعت به راه مانند. تدبیر مذکور که در دایره نقشه چهاربینی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انجام داده می شود امکان فراهم می‌آورد تا شرایط زندگی اهالی به مراتب بهتر گردد. همچنین در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه نقطه‌های طبی، سرتراشخانه و دکان دوزندگی به استفاده داده شده است که ساکنان به خصوص جوان دختران خونشین به کار جلب گردیدند. حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر ساحه‌ها به بهسازی وضع خدمت‌رسانی اجتماعی از قبیل فراهم ساختن شرایط برای طبابت و سالمگردانی، برای استراحت و فراغت، اینچنین تامین اهالی با جای کار تدبیرهای سودمند را عملی می‌سازد. این است که با هدایت‌های سازنده رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌ها برای بهسازی خدمت‌رسانی اجتماعی چنین عمل‌های خیر و نیکخواهانه از جانب اشخاص سخاوت‌پیشه وسعت می‌یابند. ساکنان ناحیه شهر نو عزم دارند که با چنین کارهای آبادانی 30 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند تجلیل نمایند. منوچهر سلیمان، عبیدالله سیولی، اخبار. در ناحیه ناصر خسروی ولایت خطلون به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در زیاده از 50 انشاءات تعیناتی گوناگون کارهای ساختمانی وسعت دارد. گزارش خدایداد رجب و اسکندر سعید. در زمینه دستور سپارش‌های راهبر دولت جهت وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری و با این واسطه مهیا ساختن اینفراستراکچور ضروری بهره تامین زندگی شایسته ساکنان در حدود ناحیه ناصر خسرو بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جریان کارهای ساختمانی در ده‌ها عدد انشاءات تعینات خدمت‌رسانیشان گوناگون از قبیل پایه پرچم، نشان دولتی، مؤسسه تا مکتبی، صنفخانه‌های ایلاوگی، دروازه درآمدگاه ناحیه، آشخانه، تالار ورزشی، مغازه‌های تجارتی و مرکزهای سودا، بنگاه‌های طبی، کاشانه حسن و دیگر انشاءات‌ها ادامه دارند که اکثریتشان در عرفه جشن‌های در پیش ایستاده مورد استفاده قرار داده می‌شوند. 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با 24 تا ساختمان انشاءاتی نقشه گرفتگیم. 3 انشاءات پررا سپردگیم. در دیگر کارهای ساختمان انشاءاتی کارها ادامه دارد. دوامی سالهای صاحب استقلالی کشور برابر دیگر ساحه‌ها به سمت تجدید و از نوسازی راه‌های ماشینگرد نیز توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. در این سمت راه ماشینگرد جماعت شهرک بهار ناحیه که سالهای زیاد تعمیر نگردیده بود و برای رفت‌های واسطه‌های نقلیات مانع‌های ایجاد می‌کرد، امروز از جانب دیرکسیای ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی ناحیه با صفت بلند منفرش کرده شد. همچنین چراغانکنی و سفالک‌پوش و نوسازی جویبارهای آبگذاری کنار راه و کبودیزارکنی دو شفت آن پوران نوسازی و بهره برداری قرار داده می شود. امروز از طرف دیرکسیای ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبلغ 1 میلیون سومانی جدا گردید برای تعمیر و روشننمایی روی اتومبیلگردی بدخشان 1 و از طرف پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سیدو امروز کارو رفته ایستادند. قابل ذکر است که با راه اندازی نمودن چنین عملهای سازنده مسئولین مقامات محلی نیت دارند که برابر دیگر کارهای سازندگی و بنیادکاری راههای ماشینگرد اهمیت محلی داشته را دوام 3 سال آینده مرحله به مرحله اسفالت پوش نمایند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه ناصر خسرو، اخبار. در حوزه اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر خروق نمایشگاه جمهوریوی دستاوردهای ساحه معماری، شهرسازی، مصالح ساختمانی وطنی واردات وصل‌کننده و نقش هنرهای مردمی در معرفی معماری ملی برگزار گردید. گزارش از نمایشگاه مذکور. در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خروق نمایشگاه جمهوریوی دستاوردهای ساحه معماری، شهرسازی، مصالح ساختمان وطنی واردات عوض کننده و نقش هنرهای مردمی در معرفی معماری ملی در حوزه اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برگزار گردید. در نمایشگاه بخش‌های معماری، ساختمان، شهرسازی، استحصال مصالح ساختمانی وطنی و دستاوردهای هنرمندان تمام گوشه‌های تاجیکستان، معماران، دیزاینران و رسامان
касбӣ ба тамошо гузошта шуд ки аз рушди ин соҳа дар кишвари маҳбубамон шаҳодат медиҳад. ҳар як ташкилотҳои лоиҳакаш ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи масолаи сохтмонии ватанӣ ки дар намоишгоҳи ҷумҳуриявӣ дастоварду муваффақиятҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд, ин нишонаи возеҳи рушди соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар мамлакат мебошад. ҷамъияти савумии кушодаи шаҳрофар ки аслан лоиҳакаши асосии шаҳру навоии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дониста мешавад, 70 сол дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти шоиста дошта, дар намоишгоҳи ҷумҳуриявӣ лоиҳаи нақшаи генералии шаҳри Хорух ва шаҳраки нави Темро бо бунёди биноҳои мухталифи бисёр ошёна ва дорои инфраструктури замонавӣ пешниҳод карданд. таърихи меъмории миллати тоҷик ҳамаи он иншоотое ки имрӯз аз саразму сар карда то ҳулбуку то қалъаи сору то умуман иншоотое ки мана дар дарвоз қалъаҳое ки вай кардану ишкошим умуман ванҷ худи Хорух ин таърих гувоҳи санъати баланди меъморӣ доштани мардуми тоҷик аст. дар намоишгоҳи ҷумҳуриявӣ беш аз 35 ташкилоти лоиҳакашӣ, зиёда аз 20 ташкилоти истеҳсоли масолаи сохтмонӣ ва 10 нафар ҳунармандони ватанӣ аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон бо дастовезҳои арзандаи худ ширкат доранд ки ҳадафи ягонаи онҳо раванди созандагиву бунёдкорӣ дар саросари Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. зикр шуд ки дар амалӣ гардидани нақшаҳои бунёдкориву созандагӣ саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғоят бузург аст. зеро дар сар то сари мамлакат бунёди иншооти мухталиф бо маром ҷараён дорад ки бо заҳмати меъморону лоиҳакашон ва сохтмончиёни ватанӣ дар як соли охир қомат афрохтани садҳо биноҳои истиқоматӣ, муассисаҳои тибби муосири таълимӣ, шифохонаҳои замонавӣ ва роҳу пулҳои автомобилгар ба анҷом расидаанд ки ин ҳама саҳми арзанда дар рушди иқтисоди кишвар ва ободу зебо намудани меҳани азизамон Тоҷикистон мебошад. ин намоишгоҳи сатҳи ҷумҳуриявӣ бори дигар лоиҳакашон ва меъморону сохтмончиёнро ба офаридани лоиҳаҳои милливу аврупоӣ ҷалб карда, дар замири онҳо бедор кардани ҳисси зебоипарастӣ ва офаридани биноҳои воқеан диданиву хуштар равона менамояд. дар намоишгоҳ ҳамчунин биноҳои дар ҳудуди вилоят сохта шуда низ ба ҳозирин муаррифӣ гардиданд ки ин бо заҳмати пайвастаи сохтмончиёну меъморон маҳз дар замони соҳиби истиқлолӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қомат афрохтанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди вахиёкилг яке аз ширкатҳои пешрафта оид ба ворид ва таъмини молҳои канселярӣ адабиёти томактабӣ ва мактабӣ ба ҳисоб меравад. ширкати мазкур аксарияти мағозаҳо ва нуқтаҳои савдои ҷумҳуриро бо маводҳои канселярӣ ва китоб таъмин намуда, нисбат ба дигар ширкатҳо маҳсулотро бо сифати аъло ба мизоҷон пешниҳод менамояд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. аз соли 2011 дар шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди вахиёкилг фаъолияти худро оғоз намуд. ширкати мазкур аксарияти мағоза ва нуқтаҳои савдои ҷумҳуриро бо маводи канселярӣ ва китоб таъмин менамояд. дар мағозаҳои килк китобҳои томактабӣ, бозичаҳои интеллектуалӣ барои кӯдакону наврасон мавҷуд мебошанд ки барои рушди инсон таъсири мусбат мерасонад. маводҳое ки дар ин мағоза ба фурӯш гузошта шудааст аз ҷиҳати сифат нисбат ба дигар ширкатҳо фарқ намуда бо сифати баланд ба мизоҷон пешниҳод мегардад. ҳамин аст ки бештари шаҳрвандон барои дастрас намудани китобҳои бачагона ва маводҳои канселярӣ ба ин мағоза роҳ пеш мегиранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди вахиёкилг дар самти фурӯши яклух ва чаканаи маводҳои канселярӣ барои истифода ҳам дар хоҷагӣ ва ҳам дар корхонаҳо фаъолият менамояд. баҳри боз ҳам осон намудани сифати хизматрасонӣ, ширкати вахиёкилг сомонаи электронӣ боз намуд ки минбаъд шаҳрвандон метавонанд бо истифода аз сомона маводҳои заруриро дархост карда харидорӣ намоянд. дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди вахиёкилг тавонист бо истеҳсолкунандагони байналмилалӣ аз ҷумла бо ширкати байналмилалии Дели ҷумҳурии халқии Хитой, комбинати коғазбарории International Paper шаҳри Светогорск, комбинати кимиявии Луч, фабрикаи истеҳсолии маҳсулот аз коғази сафед Хатбер ва ширкати полиграфии расмени Федератсияи Россия ҳамкориро ба роҳ мудааст. намоишфурӯши китоб бахшида ба 150-солагии шоир, мутафаккир ва хатоти тоҷик ҳоҷӣ Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев баргузор гардид. дар намоиш 5000 нусха китоби тозанашри ин адиби шинохта ба фурӯш гузошта шуд ки сокинон тавонистанд бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Манучеҳри Сулаймон.
баргузории намоиши фурӯши китоб ба хотири ташвиқу тарғиб ва оммавигардонии мутолиаи китоб, шиносоӣ бо ашъору куллиёти шоирону нависандагон ва ба ин васила тарғибу ташвиқи китобхонӣ миёни аҳолӣ бахусус ҷавонон арзёбӣ гардид. куллиёти дуюми тозанашри шоири тоҷик ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ бахшида ба 150-солагии шоир ба нашр расид ва ба фурӯш гузошта шуд. дар ҷараёни он шумораи зиёди аҳли зиёи кишвар, шоирону нависандагон, ҳунармандон, хонандагону омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимии мамлакат бо осори тозанашри шоир мутафаккири барҷастаи тоҷик ҳоҷи муҳаммад ҳусайни кангуртӣ шинос шуданд. واقعا این کلیات که با صفت خیلی بلند چاپ شده است یک تحفه ارزنده است هم به جشن شاعر و هم به علاقمندان شعر ادب. نشریات ادبی خدمتی با ارزنده کردن که چاپ این کتاب واقعا یک پدیده تازه در علم ادبی ما هست. خوشبختانه زمان استقلال امکان میدهد که چنین شاعرانی که سنت های والای ادبیات کلاسیک را ادامه دهند روی نشر برند و دسترسی هواداران شعر نو تاجیکی گردند. کلیات شاعر باری اول سال 1997 به چاپ رسیده بود، اما نه همه آثار شاعر در آن به طور ضروری چاپ گردیده است. در کلیات تازه نشر شاعر متفکر و خطاط حاجی محمد حسینی کانگورتی تمام آثار روزگاری شاعر به چاپ رسیده است. نشریات ادب کلیات شاعر را با صفت بلند با تحریر بیشتر آنچه که اشتباهات را اصلاح شده به چاپ حاضر کرد. حاجی حسین کانگورتی از شاعران عارف آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 فارس تاجیک است و در تاریخ ادبیات ما نقش ماندگار دارد. اندیشه‌های حاجی حسین از ادبیات کلاسیکی آب می‌خورد. واقعا حاجی حسین توانسته است سنت‌های والای ادبیات کلاسیک را استاکارانه ادامه دهد. در شعر حاجی حسین هم اندیشه‌های پند و اخلاقی دیده می‌شود، هم اندیشه‌های عارفانه دیده می‌شود. شاعر عمر زیاد ندیده است، اما 49 سال عمر دیده است، ولی در همین 49 سال عمرش توانسته است یک میراث ادبی با ارزشی از خود میراث گذارد. چیزی اصلا جالب دقت است که حاجی حسین سفر زیادی کرده است، هم در شرق و هم در غرب. میگن اروپا را هم زیارت کرده و تجربه غنی اندوخته است. یادرس میشویم که نمایش کتاب حاجی محمد حسینی کانگورتی در فیلارمونیای دولتی به نام اکاشریف جورایف از جانب مؤسسه دولتی نشریوی ادب برگزار گردید. مقصد از دایر نمودن چارابینی مذکور این باز هم بلند برداشتن فرهنگ کتابداری مردم و بیشتر رو آوردن آنها به مطالعه کتاب میباشد. همزمان با برگزار کردن نمایش کتاب امکان فراهم میآید هرچی بیشتر اشعار پرغناوت شاعران و نویسندگان تاجیک به عالمیان معرفی گردد. همزمان برای بولیدارهای اشتراکچیان برنامه مکمل فرهنگی بخشیده به این روز برگزار گردید که در آن سرایندگان معروف مملکت با پیشنهاد سرود و ترانه‌ها از اشعار حاجی محمد حسینی کانگورتی خاطر اشتراکداران را بولیده نمودند. منوچهر سلیمان، خورشید حسین، مقصد اخبار. در شهر دوشنبه بخشیده به 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و معرفی فرهنگ ملی اینچنین ترغیب دوستی بین ملت‌ها فستیوال بین‌المللی رقص و سرود ملی برگزار گردید. در این فستیوال در برابر هنرمندان تاجیک همچنین صنعتکاران و هنرمندان چند دولتی خارج نیز فرهنگ رقصی و موسیقی ملی خود را معرفی نمودند. گزارش خورشید نجمی‌دین. بخشیده به 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث وزارت کارهای خارجی مملکت در شهر دوشنبه فستیوال بین المللی رقص و سرود ملی در فضای دوستانه با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. در چاره‌بینی فرهنگی راهبران نمایندگی‌های دیپلماتی و سازمان‌های بین‌المللی، کارمندان وزارت و اداره‌ها اینچنین ساکنان پایتخت و مهمانان از داخل خارج کشور اشتراک نمودند. Действительно, культура, искусство это сближает народы, это делает нас ближе друг к другу. И вообще это то, что является объединяющим в нашем мире. I have to say that I'm very happy to be here. ما خیلی خوشحال هستیم که در تاجیکستان قرار داریم و امروز باعث شادی است که ما در فستیوال بین المللی رقص و سرود ملی دولت‌های دوست و برادر اشتراک نمودیم، چون که فرهنگ این پیوندگر قوم ملت‌ها بوده در تحکیم دوستی نقش می‌گذارد. در فستیوال مذکور دسته‌های هنری جمهوری تاجیکستان و دایره صنعتکاران و هنرمندان یک قطار کشورهای خارجی از جمله فرانسه، فدراسیای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، اوکراین، افغانستان
افغانستان، هندوستان هنری والای ملی خود را معرفی نمودند که از جانب اهل تالار خوب پذیرفته شد. ما در فستیوال بین المللی رقص‌های آذری و رقص ملی خود را پیشکش بینندگان میکنیم. ما خرسند هستیم که در چنین فستیوال ها برآمد میکنیم و خیلی خوشحال هستیم که چنین فستیوال های بین المللی در پایتخت مملکت ما شهر دوشنبه برگزار میگردد. ما خیلی خرسند هستیم. برگزاری همین چهاربینی شهادت است که ما با دیگر ملت ها دوستی و رفاقت داریم. هدف از برگزاری فستیوال این آشنا نمودن مهمانان داخلی و خارجی با فرهنگ و مدنیت ملی کشورها و وسعت مناسبت های دوستانه بین کارمندان نمایندگی های دیپلماتی، اینچنین رواج و رونق بخشیدن به همکاری های سودمند بین دولت های دوست و برادر می باشد. خورشید نجمیدین، معروفی عبدالله، دوشنبه اخبار. идомаи ахбор. роҳбарони ҷамъиятҳои тоҷикон ва ҳамватанони бурунмарзиамон ки аз Федератсияи Россия барои иштирок дар тантанаҳои ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омада буданд, аз мавзеъҳои тамошобоби ватани соҳиби истиқлол боздид ба амал оварда бо ҷараёни бунёдкориҳо шинос шуданд. гузориши ҳамкоронамон. برای رهبران و نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان مقیم شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه که جهت اشتراک در جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مراسم کشاده‌شوی اگریگات دوم نیروگاه برق آبی روغن به تاجیکستان تشریف آورده بودند، دیدن آبادکاری و سازندگی و دستاوردهای نوبتی خیلی خوشحال کننده بود. آنها با راهبلدی کارمندان مقامات کارهای داخلی در برابر اشتراک در تنتنه‌های جشنی شهرهای دوشنبه و کلاب و روغن، اینچنین طول یک هفته از بسیار جایهای تماشابوب تاجیکستان عزیز از نزدیک شناس شدند. در دایره این سفر مهمانان از کارخانه استحصال آبهای تشنه‌شکن و محصولات سیامت در شهر دوشنبه شناس شده، همزمان از شرایط و امکانیت‌های موجوده مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه به مانند مغازه، طربخانه، حوض‌ها، اکواپارک، میدانچه‌های نزد ساحل کل و دیگر انشاءات فراغتی آن شناس شدند. در ادامه هموطنان برونمرزیمان به قسم نظامی 3502 ریاست خشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تشریف آورده به شرایط بود و باش سربازان شناس گردیدند. سربازان در حضور مهمانان یکچند مشق‌های آمادگی خود را به نمایش گذاشتند. اینچنین تماشای گوشه‌های زیبای و دارای منظره‌های جالب، مشق‌های صحرایی مرغابی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان واقع در دره رومیت شهر وحدت و آسایشگاه خواجه آبی گرم ادامه بخش سفر هیئت گروه بود. ضمن سفر به ناحیه خوالینگ باشد نمایندگان جمعیت‌های تاجیکان مقیم شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه آرامگاه سلطان اویس قرنی را زیارت نموده از دره مختار و کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهات لاهوتی و دیگر موضع‌های این ناحیه دیدن کرده این همه دستاوردها را از برکت صاحب استقلالی دانستند. در دایره ملاقات رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با رهبران و نمایندگان دیاسپورهای تاجیک در شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه دایر کردند، مهمانان از دعوت حکومت جمهوری تاجیکستان به این چهاربینی‌های تاریخی و دستگیری و غمخوری‌های دولت و حکومت اظهار قناعتمندی نموده تاکید کردند که پیوسته با نهادهای دولتی در همکاری قرار دارند و سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان را با رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند. در انجام برای همکاری‌های سودمند با مقامات کارهای داخلی یک قطار نمایندگان دیاسپورهای تاجیک در فدراسیای روسیه با مدال‌های همکاری و افتخارنامه‌های فخری سرفراز گردانیده شدند. هموطنانمان با برداشته‌هایشان از این سفر خوشحال گردیده با باوری کامل ابراز داشتند که خلق تاجیک زیر سیاست انسان دوستانه و بنیادکارانه رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به پیشروی‌های از این هم نظررس نائل خواهد گردید. عبدالحمید نظیر، عبدالمومن زین‌الدین، مقصد اخبار. қувваҳои мусаллаҳ ки яке аз ҷузъҳои муҳими давлатдорӣ маҳсуб меёбад дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ рушд намуда ба сипари боэътимоди арзишҳои милливу давлатӣ табдил ёфтааст. насли ҷавон бояд ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастии баланд дошта бошанд ва дар ҳифзу нигаҳдошти муқаддасоти миллӣ нақши арзанда гузоранд. гузориши бобокалон аминзода. қувваҳои мусаллаҳ кафили амнияту якпорчагии давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон буда хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзу бӯми ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи сокинони кишвар саҳми бузург доранд. хизмат ба ватан, таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон
мактаби мардонагист. ҷавонон маҳз дар давраи хизмати ҳарбӣ имкон доранд ки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат ва муқаддасоти миллии худро ба хубӣ дарк карда, сабақаи далериву шуҷоат ва садоқат омӯзанд. ҷавонон бо камоли ифтихор ва нангу номуси ватандорӣ бояд омодаи хизмат ба ватан бошанд ва дарк кунанд ки ҳимояи марзу буми ватан қарзи фарзандӣ ва мояи ифтихори ҳар як ҷавонмард мебошад. ман худ ҳозир дар синфи 11 таҳсил карда истодаам ва баъд аз хатми муассиса мехоҳам ки ба тарзи ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шавам, чунки имрӯза сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ягон чӣ тақиси намекашад ва ба ҳамаи шароитҳо таъмин мебошад. дар натиҷаи ташкили дурусти корҳои фаҳмондадиҳӣ, тарғибу ташвиқи ватандӯстию ватанпарварӣ дар байни ҷавонони мамлакат, шумораи ҷавононе ки ба таври ихтиёрӣ мехоҳанд ин қарзи фарзандии худро дар назди модар ватан иҷро кунанд, зиёд мешавад. шарифзода фирдавс аз комиссариати ҳарбии ноҳияи рӯдакӣ бо хоҳиши худ омада дар ташкилоти мададгори дофия таҳсил намуда, баъди таҳсил намуданам мехоҳам ба хизмати модар ватан рафта мехоҳам ба сари баланд хизмат кунам. имрӯз ҷавонони давраи соҳибистиқлолӣ бо ҳисси баланди маслиҳатшиносӣ омодаи хизмат ба модар ватан ҳастанд. ман муҳаммадҷони камолиддин аз ноҳияи шомансур мехоҳам ба хизмати ватан модар равам. ба ҳамсолони худам гуфтаниам ки омада сари вақт хизмати ҳарбии ватану модарро ба анҷом расонам. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ рисолати бузурги шаҳрвандӣ мебошад. ҷавонон бояд дар ҳимояи ватан масъулиятшинос бошанд. бо назардошти он ки хизмат ба ватан барои ҷавонони бо нангу номуси тоҷик қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагӣ аст, насли ҷавони имрӯз бо дилгармии махсус ва эҳтиром ба арзишҳои милливу давлатӣ талош менамоянд, то дар ҳифзи соҳибистиқлолӣ ва арзишҳои муқаддаси ватандорӣ саҳм гузоранд. бобокалон аминзода, фарҳоди воситӣ, фирӯзи муссо, ахбор. вобаста ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, як гурӯҳ шаҳрвандони синни хизматӣ ба таври ихтиёрӣ ва бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ барои адо намудани қарзи шаҳрвандии худ дар назди модарватан ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳозир гардиданд. гузориши ҳамкоронамон. вобаста ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, як гурӯҳ шаҳрвандони синни хизматӣ ба таври ихтиёрӣ ва бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ барои шомил шудан ба сафи артиши миллӣ ва адо намудани қарзи шаҳрвандии худ дар назди модарватан ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҳозир гардиданд. айни замон назар ба солҳои пешин сафи ҷавонони ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳ зиёд гашта истодааст. комиссарияти ҳарбии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ барои қабул намудани шаҳрвандони синни соли даъватӣ омодагӣ ҷиддӣ дида барои сафарбар намудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон омода мебошад. тавре масъулон иттилоъ медиҳанд ҷиҳати тарбияи насли наврас дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва иҷро намудани ӯҳдадориҳои ҳатмии ҳарбӣ пайваста дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия миёни сокинон бахусус наврасон ва падару модарон тавассути суҳбату вохӯриҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ роҳандозӣ карда мешавад. ин аст ки сола сол дар ҳама шаҳру навоҳии вилояти хатлон аз ҷониби ҷавонон ба таври ихтиёрӣ барои хизмати модарватан меафзояд ки аз ҷониби дигар албатта чунин ҳолат аз беҳтар гардидани шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ гувоҳӣ медиҳад. ман шаҳрванд Шарипов Фирӯз пас аз хатми донишгоҳ ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо хоҳиши худам омада мехоҳам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмати модари ватанро адо намоям. ҷавонони ҳозир гардида ки ба курсии ронандагӣ ҷалб гардида буданд, баъди хатми он соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шуда, акнун ҳамчун соҳибкасб бо аризаи худ ба сафи артиши миллӣ шомил мегарданд. айни замон ман аз муоинаи тиббӣ гузаштам ва ба хизмати ватан модар омода мебошам. хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҷавонон мактаби ҳаёт ба ҳисоб меравад, зеро онҳо маҳз дар давраи адои хизмати ҳарбӣ имкон доранд ки моҳияти мафҳумҳои ватан, давлат ва миллати худро хубтару беҳтар дарк карда сабақи далериву шуҷоат ва садоқат омӯзанд. ба ҳамин хотир тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар ҳама шаҳру навоҳии вилоят тадбирҳои судманд ба он равона карда шудааст ки наврасону ҷавонон бояд дар рӯҳияе ба воя расанд ки барояшон ҳар порча хоки тоҷикистони азиз муқаддас бошад ва ҳифз кардани онро барои худ қарзи шаҳрвандӣ ва шарафи бузург донанд. бо ибтикори ассотсиатсияи варзишии мактабҳои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов рӯзи байналмилалии варзиши донишгоҳӣ баргузор гардид. гузориши Раҳматшоҳи Обид ва Баҳодури Қурбон.
мавриди зикр аст ки 20 сентябр ҳамчун рӯзи ҷаҳонӣ варзишҳои донишгоҳӣ фису аз моҳи ноябри соли 2015 ки дар сессияи 38-уми генерали юнеско қабул гардида буд таҷлил мегардад. дар ин рӯзи ҷашни байналмилалии варзишҳои донишгоҳӣ универсиада дар маҷмӯъаҳои варзишӣ тамоми мактабҳои олии тоҷикистон чорабинҳои варзишӣ ба мисли фестивали варзишӣ ба масофаҳои гуногун шиноварӣ, тенниси рӯи миз, бадминтон, шоҳмот, волейбол, кингбоксинг ва намудҳои гуногуни гӯштин доир мешавад. беш аз 60 сол мешавад ки донишҷӯёни варзишдӯст дар универсиадаи умумиҷаҳонии тобистона ва замистона пайваста иштирок мекунанд ва баъди бозиҳои олимпӣ ин дуввумин чорабинии бузурги сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. ҳар сол дар ягон мамлакат универсиадаи умумиҷаҳонии тобистона ё замистона, чемпионат ва дигар мусобиқаҳои байналмилалии донишҷӯён доир мешавад. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолият пайваста дар ин универсиадаҳои ҷаҳонӣ ширкат меварзанд ва то имрӯз донишҷӯёни тоҷикистон ба гирифтани 5 медали универсиада сарфароз шуданд. 11 медали варзишгарони тоҷик дар чемпионати самбои осиё дар деҳлӣ. донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дар ҳайати дастаи мунтахаби мамлакат дар чемпионати осиё оид ба самбо миёни наврасон, ҷавонон, бузургсолон ва самбои размӣ ки дар ҳафтаи дуюми моҳи сентябр дар шаҳри деҳлии ҷумҳурии ҳиндустон баргузор шуд, бо муваффақият ҳунар намоӣ намуда 11 медал мин ҷумла 3 тилло, 1 нуқра, 7 бринҷӣ ба даст оварда имрӯз ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе варзишгаронро донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, федератсия ва дигар дӯстдорони варзиш истиқбол карданд. ба иттилои федератсияи самбои ҷумҳурии тоҷикистон дар мусобиқоти қаҳрамонии осиё варзишгарон аз 21 кишвар ширкат доштанд. мирзо ҷамил рамазонов дар сабқати мардон миёни бузургсолон дар вазни зери 74 кило бо медали тилло сарфароз гашт. ӯ дар хозмои ниҳоӣ бар Артур Куайта аз Қазоқистон дастболо шуд. дар сабқати ҷавонон Шердил Алмосов дар вазни 74 кило ба унвони чемпиони осиё даст ёфт. ӯ барои медали тилло дар хозмои асосӣ Ҷамшедбек Бобухонро аз Ӯзбекистон шикаст дод. инчунин Саидиброз Икромов дар вазни 90 кило миёни ҷавонон ки дар финал Шамил Шамшитовро аз Қирғизистон мағлуб кард, барандаи медали тилло шуд. ягона медали нуқраро Фирӯз Мӯъминов дар вазни 68 кило ба даст овард. дар сабқати наврасон бошад Муҳаммадҷон Зиёев, Комилҷон Ҳайдаралӣ, Субҳон Мирзо Муродзода, дар оқибато миёни бузургсолон Талабшо Мунавваров, Ҳамроз Раҷабов, Одилҷон Сафаров ва Худоёр Раҷабзода низ ба гирифтани медалҳои бринҷӣ даст ёфтанд. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.